This is homemade fat, the sour cucumbers. What's in the fat? It's a plum and the apple. Enjoy. Do you make these yourself? No, the chef make it. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Totalt ubestemmelig fars og kød derinde i. Pastadejen er meget tyk og meget klæ. Nej. Enjoy. What is this? This is, I don't know how to translate by English. It's a kind of bread with a meat inside. Bread with meat. Kødet det damper mere. Kødet er mere varmt end selve dejen. Det berømte mirakel, der hedder ding. Not good. Totalt klar. Det smager som en ribena, der er parret med Sprite og så varmet op. Hvis man kigger på den pris, de kræver, så synes jeg virkelig ikke, at det er leveret indtil videre. Iskolde tallerkener. Årstidens garnityr i fløde. Den smager klæ og klam. Et stykke kød, der er dræbt. Lad os gå til den. First of all, let me say it's very pleasant. It's very there's a good atmosphere, but I have to say the noise. No matter what the idea is about the birds, it makes you crazy. You're not at all delivering the service that I should expect when I'm in this type of price category. In terms of food, it was poorly executed. Georgi, I was looking very much forward to that, but the dough was very chewy. And it was all messed out, almost like it was a pate that you filled inside. No, okay. Do you do them yourself? Yes. Yes? Yeah. Oh, nice. Game, very dry. The garniture, you should know what you have on the card. Yeah, I know. It's not working. And I think you know it. Okay. So I'm gonna go and change and come back in the kitchen now. Okay. Okay? Det er tydeligt, at de ikke har nogen idé overhovedet om, hvad deres marked er, hvem de skal lave mad til, hvorfor de i det hele taget er her. Vi forventer nogle kritik og sådan, så det er så hårdt. Og, okay, det må vi så leve med. Maybe some wrong with my taste, and I feel bad. Yeah. Maybe Danish people, it's I don't know something else. Hvem kommer her, når det bliver fremstillet på den måde, med den erfaring? Ingen. Nul. Niks. Efter min kritik af Sylvester forsvundet, så nu taler jeg med de to unge drenge. Tell me a little bit what your thoughts are. Really bad, yeah. It's the first time when some people told me something like that. Yeah. I'm your friend, Yeah. okay? I'm here to make you shine, okay? Yeah. What do you think about what I said? I don't know exactly. We have a chance, to fix everything, to be a very good, to be on the top, because. Sorry. Yeah. You're never gonna be the top. Yeah, but we won it. No, listen, understand. Forget about being top. All right. What you do have a chance to do is to be good. Who really runs this place? Because from what I can see, it's you two. Yeah. Can we at least give each other a promise? You won't quit. In the next 5 days, you'll stay. Whatever I'll do. Yes, I can promise you.
And you? I can promise you so. I will do the best what I can. I can promise you I'll try to do my best. I'll promise you I won't quit. I promise you, so we not quit. So I not quit. Good. Huh? Right. See you tomorrow. All right. Okay. Yeah. Og der er du. Ja. Jeg troede, du var gået. Nej. Nej, men jeg har forretning lige over på den anden side, så jeg er også nødt til at passe den. Hvad er det for en forretning? Det er med polske delikatesser. Okay. Jeg vil gerne tale med dig i morgen. Ja, selvfølgelig. Jeg tænkte 12.30 derovre. Hvad siger du til det? Ja, fint. Vi ses. Velkommen til Polen, siger jeg bare. De drømmer om at lave en toprestaurant. Hvis de overhovedet skal have en chance, så er de nødt til at være lidt mere realistiske. De 2 drenge, de skal til at kæmpe. Så er der en chance. Smad. Velkommen til konservesland. Horrible. Embarrassing. Det er grønt. Prøv at se. Det er jo klamt. We don't quit. No. Is this the cooking you're gonna serve? Okay, I finished that, yeah. På min første dag i restaurant Vicent mødte jeg en tjener, der ikke kunne sit menukort. What does it mean that I don't request? Season. No, it's not. En kok, der ikke kunne lave mad. Maybe some wrong with my taste. En ejer, der drømte om skove og fuglefløj. The birds, it makes you crazy. Midt på en af Københavns mest befærdede veje. Nu er jeg kun 4 dage til at få dem sporet ind. Derovre, der ligger den polske restaurant. Men han har sørme også en delikatessebutik. Hej. Hej, Bob. Hvordan går det? Ja, tak. Det går fint. Hvad er det for noget, du har her? Mini-polsk supermarked, hvor der er over 3.000 forskellige polske varer. Hold da op. Velkommen til konservesland. Ja. Håndværkere specielt, de er meget glade for, de køber varmer det op og så færdigt. Okay. Polske håndværkere og delikatesser. Nej, vi skal ikke snakke om mad i det her dåsemega. Vi må over i restauranten. Men hvor ofte kommer du her? Ja, dagligt. Dagligt. Okay. Ja, jeg sørger for, at alle råvarer, indkøb, alt det er på plads. Okay. Nå, så ved du, hvad der er ude i køkkenet? Ja. Så lad os gå ud og kigge på det. Ja. Lad os se, hvordan det ser ud. Er det frisk eller gammelt? Ah, det er gammelt. Salat, der er stadig jord på. Det her, det er ikke stegt i går. Skal vi skære en skive, så du kan smage? Jamen, ja. Pandekager. Det er pandekager. Der er påbegyndelse af mug. Ja. Ikke? Det er rådent. Kan du se de bobler, der er der? Så er der tegn på, at der er bakterier. Ja. Hvis du serverer det til folk, så bliver de syge. Ja. Prøv at se, det er helt grønt. Det er grønt. Prøv at se. Det er jo klamt. Vil du spise det der? Nej. Men prøv at se, der er jord på rosmarinen. Det bliver man også syg af. Hvordan kan en kok pakke maden ned sådan her? Hvis David ikke kan se, det er skidt, så må han da kunne lugte det. Der er endnu en gryde. Det danner skin. Det bliver ulækkert. Det er klamt. Det er nogle... Så I laver ikke engang pandekagerne? Det er da tåbeligt, der ligger pandekager, der får mug på sig, når de endda er købt på det synes jeg forhånd. også. Hva? Ja, det synes jeg også. Prøv at se purløgn. Jamen, den er alt for gammel. Alt for gammel. Ja, værsgo, spis. Det er det, du byder dine kunder. Prøv at kigge en gang. Hvad synes du? Ja. Er det her acceptabelt? Nej. Er det her topniveau? Nej, det er det. Er det her, vi tager 200 kroner for en hovedret? Vil du spise her? Vil du spise her? Nej. Hvorfor ikke? Jamen, det er lidt for klamt, det der. Ring til drengene. Få dem til at komme herind med det samme. Ikke? Ja. Det her, det er alvorligt. Ja. This is how the fridge looks like. This is the food, the way you've stored it. I'm stunned that I ate here yesterday. Do you know what this tells me? It tells me that you're tired of cooking and nobody is eating in what you're cooking. I think you should close tonight. Start from scratch. Get rid of this, put a sign on, close, and then I'd like you as a group to cook something that's Polish for me. Do something that tastes nice, that looks appealing,
Something edible. Bedst som jeg troede, vi var kommet af med alt den gamle mad, så finder vi 2 spande med syltede agurker med skimmelsvampe. Prøv at tage låget af. This is typical. Er det der normalt i Polen? Nej, det er det ikke. Hvorfor står han så og siger det er normalt? Is this typical? Yeah. But it's unhealthy. You know, that kind of cucumbers you can have in Poland. In Denmark, you get a face. Det mest skræmmende er, at jeg rent faktisk spiste de her agurker i går. Inklusiv skimmelsvampene. Det tegner ikke godt for den typiske polske ret. David må virkelig til at bruge sine sanser, hvis det her skal gå fremad. Tell me a little bit why you've chosen this dish. It's a typical Polish stuff. Is this the cooking you're gonna serve? Yeah. This was the one dinner. Men han bruger jo ikke sine sanser. Han ser ikke. Han smager ikke. Han dufter ikke. Try and smell. It smells a little bit like not a fart, but Oh yeah. it's not nice. The one dinner where you show me some heart and you want to cook that. Okay, I finished that, yeah. A co się stało dalej? No nic, no do wszystkiego się czepia, no, że mięso, nie wiem, lekko pachnie kwaskowate, nie? I nie chcę tego, no to nie, no to nie, no. Kan du mærke, der er sådan en sur duft? I told you you can buy anything, you can do whatever you want. Jack, come. Yeah. Has there never been anyone that has learned you to smell, to touch, to see food? I learned that. You learned it? Yeah. Okay. When did you lose it? Do you feel like go out cooking when he comes back with the meat? Yeah, I can start. Okay, let's go. Come. We don't quit. No. Huh? No. Good. Let's smell. Nothing. And thank you for staying. Be like Chopin. Yeah? I have 2 nice boys, very young, that has told themselves that they're going to be the best in town without having any idea that you're very close to being the worst. But this plate was by far the best I've eaten here. And that's how it should progress. So you're not completely hopeless. Thanks. Hej. Man kan vist roligt sige, at de er nået bunden. Men de forstår, hvad jeg siger til dem. Kan de forstå det, jeg vil lære dem? Det ved jeg ikke. Det må vi se. Tiden er kommet til, at de skal inspireres lidt. I dag skal der arbejdes med hver af dem. Godmorgen. You came. Hi. Yeah. I promise you, yeah. Just take your jacket and we go. Jeg tager David med ud for at se, dufte og smage på noget kød. What do you think we're going to do? I don't know. Huh? I don't know. Do you know what that says? Yes, I know what to say. Home of great taste. Let's go in. Do you have some fresh pork? This is the tenderloin. Tenderloin. Yeah. Try and smell. It's a different smell. Just try it, taste nice. Sweetness. Yeah. Often if you see a piece of meat, when the fat comes in sort of these lines into the meat, it means it lived good its whole life. And you can't cheat. Also, when you push it down, you can see it no, it doesn't. It stays. Har du et stykke på ben, vi kan få? Ja, jeg tror. Ja.
It's for you. Yeah. Yeah. Thanks. Just call me if you want Get a something card. from me. Yeah. You need a card. Yeah, give me Yeah. of course. Here you are. I see you. Nu går vi hjem for at lave mad sammen. God mad med følelse. Jeg vil gerne inspirere den unge polak. This is what we have. We're gonna do fried beef and 2 garnitures. You copy me. Okay. You know, for fun. Yeah. Smile, relax. From the middle. So we're not going all the way through. Then, here. What's time? We look. We feel. Okay. It's the new word. No time, no nothing. Okay. Feel only. Look at me. From now on, we what? We're cooking. No, we feel. Oh, okay. Then, you know why I'm doing all of this? To training my taste. Yes. Because you're like a bear that's gone into the mountain and went to sleep. And I'm trying to wake you up. We put it on a dry pan. So you want to melt the fat away. You can see it from the side. There's almost no fat. We simply cook it on the fat so the fat melts and gets flavor for the actual beef. This is fun. Yeah. This is just to get your juices going. This Okay. is to wake you up. Taste. Do you like it or not? Yes, I liked it. Okay. It's more fresher. It's more fresher. That's the big difference. I agree with that. It doesn't come from a jar. Even though you're a Polish restaurant, you don't need to buy everything from Poland. From now on, you cook with heart. Oh. You cook with feeling. Yeah. You cook with passion. Thanks. Nu er det din tur. For jeg vil vise Sylvester, hvad han er oppe imod, og hvad danskerne egentlig mener om mad a la polski. Det er en simpel lille øvelse. Skal du med toget nu? Ja. Det tager 10 sekunder. Prøv at kigge. 2 minutter, så går den næste. Må jeg låne dig i 10 sekunder? Holder du den her? Ja. En lille smule. Jeg har en masse lande her. De repræsenterer en masse verdenskøkkener her. Du inddeler dem efter din præference. Den øverste, det er det land, du bedst kan lide. Gider I gøre det for mig? Italiensk. Italiensk. Thailand. Godt valg. Tak. Hvad for noget mad kan du bedst lide i hele den hvide verden? Pasta. Pasta, det vil sige italiensk. Polsk helt ned for neden, det aner ikke noget i. Helt ned for neden. Ja, Hvad gjorde I to polsk som sidst? fordi jeg ikke aner om skider. Du aner ikke en skid om. Og den polske. Okay. Jeg synes ikke, der er meget på smag i det. Okay. Synes jeg. Aner ikke, hvad det er. Du aner ikke, hvad der er? Aner ikke, hvad det er. Så må det jo komme ned. Jeg har været i Østeuropa, men det synes jeg var rigtig dårligt Okay. mad. Jeg har aldrig smagt det før. Vi behøver vist ikke at gøre det mere, gør vi? Det ser ikke så godt ud. Hvis de skal have gjort noget ved den polske bundplacering, må også Jack gøre sit bedste og vise noget engagement i restauranten. What do you think is the most important role as a waiter? To serve them, to be, I don't know, to be nice. The most important part is to understand their needs before they need it. All right, exactly. So it's not all about food, wine. It's about the service. Yeah. Did he pour water in the glass? So did he mingle a little bit? Did he know how to touch when he had to touch? Did he know to stay away from the table when he had to stay away? We had some problems last time I was here. Menu card. Horrible. Embarrassing. When I come with the new card, you automatically burn it inside here. So you know everything. Because in that way, you have confidence. Deal? Yeah, deal. Good. You did good, all of you. Really. I know it's tougher, but 2 days to reopen. So tomorrow is going to be a very tough day. We have to push her. Thanks for this. Yeah. All right. Thanks, man. Not like that. Yeah. Early to sleep. Fresh, no vodka. Okay. Bye-bye. Tomorrow, I think I must cook from my heart, from my feelings. I morgen er der nyt menukort. Helt nye følelser til dem. Om de vil forstå det? Jeg har ingen aning. Nu kigger du kun fremad. Does this look like yesterday? Jeg ved ikke, om David han kan tåle det her pres. This is what the guests have. The fish is raw. Come. The cooking bit, not good. I'm crying because I'm very sad.
Det er min 4. dag på restaurant Vicente, hvor køleskabene indeholdte mug og uspiselig mad. Det danner skin, det bliver ulækkert. Kokken var ved at gå. Okay, I finished that, yeah. Og ejeren vidste ikke det mindst om, hvad der foregik i hans egen restaurant. Er det her acceptabelt? Nej. Der er kun 2 dage til at vise dem den nye skovsti her i Københavns midte. Det her, det er alvorligt. Nyt menukort. En helt ny virkelighed, som jeg ikke ved, om de vil fatte. Om de kan forstå, at det er deres vej frem. Jeg håber, Sylvester og mine 2 drenge vil sætte pris på min version af det polske køkken. Da jeg kom, var her planter på væggene og dyr i højtalerne. Nu skal de også ned i gryderne. Tomorrow, you open Full House, and you're gonna kick ass. Or I'm gonna fucking kill you. Okay? Yeah. Salut. Na zdrowie. Na zdrowie. Vi skal lave polske raviolier, som hedder pierogi. Vildsvinryg, tælke, estragon, hvidløg, salt og peber. Og de bliver så lavet i en dej. Nogle vil kalde dem raviolier. Det er pierogier. Vi er i Polen. Det her det er et stykke ryg af bison. Meget sjælden race. Meget grov stykke kød. White mushrooms, champignon. Yes. A little drop of vodka because we are Polish, huh? Do everything with vodka. Boom. Then milk. Lid. We leave it for 25 minutes. And then mushroom soup. All right. Vi har fået produceret et fantastisk dejligt brød. Det velformede brød har jeg fået fremstillet ude i byen hos en polsk bager. Brødet er suppeskålen, så serveringen af svampesuppen bliver noget helt specielt for stedet. The fish. A little bit of the reduced vodka. We are Polish, huh? Mens David skriver noter om retterne og rydder op i køkkenet, skal vi andre ud og markedsføre restauranten. I morgen åbner den på ny, og det skal man vide i lokalområdet. Energy. Smile. Come on. Come on. All of them. Yes, come on. Og siger du bare reklamer, når det er. Det er reklamer. Kom. Hej. Hej. Vi kommer fra den polske restaurant, og vi har spændende nyt Vicente. Jeg skal lige have lidt tøj på. Okay. Ja, det smager godt. Kom. Ind. Hej. Okay. Og vil du smage bisonkød? Kom on. De nye retter er cremet svampesuppe serveret i en skål af brød, udvalg af polske pølser med surkål, pierogi med kogt vildsvin og råmarineret fennike, sandart med østershatte og polsk vodka-sovs, oksefilet med lun salat af grønne bønner og hvidløg, den sjældne Vicente med reps og rødbeder, og til dessert æbler med mandel og citron og lidt flødeskum. It's a kitchen with what? Heart. And a lot of feelings. Exactly. The fish is one of the best what I eat. Det er ligesom et forsøg at bygge bro mellem den polske køkken og de europæiske køkken. Præcis. Sylvester har gemt på alle de dårlige anmeldelser igennem tiderne. Som andre gemmer billeder og glade minder med familie og venner. De triste avissider skal brændes, så han kan komme videre med sit liv. Nu kigger du kun fremad. Ja. Ud med de gamle onde ånder. Væk med den. I really like the new cart because it's a new tasty, really fresh. Når de ser alle retterne. Overraskende nok, så kan de godt lide den nye stil. That food, what we will serve, is really gorgeous. Klarer det i morgen? Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, om David han kan tåle det her pres. Men det finder vi ud af. I aften er der genåbning på restaurant Vicente, der bliver fyldt med gæster. Om de får en god oplevelse, det vil tiden vise. How are you? Fine. Good. Yeah. There's coming some special guests tonight. Yeah. Okay. And they're from the Polish embassy. Yeah. They should know, huh? You think you're gonna make it? Yeah. Okay. Cook some pierogi for me then. Okay. What is the parsley for? To garnish to pierogi. No.
Read the menu card. It's tarragon. Yeah. Yeah. Okay. New. Der er ikke noget action derude, der er ikke noget energi, der er ikke noget hastighed på overhovedet. No. No. Salt? Little. Det virker som om, at de har undervurderet opgaven. Den polske ambassade kommer. Det svarer jo til, at kongen besøger restauranten. No. You're a cook that what? Filling. Derfor presser vi ham lidt. I like to taste the fish. Ja. Yeah. To od razu przygotować. Careful. You know what? Let's take the Vincent also. Let's do that dish as well. First of all, there's not enough garniture. Look, the fish is cooked. Fisken er skamstegt, fuldstændig dræbt. Og han har glemt vodka-saucen. If you have the meat too long time on one side, Yeah. it crumbs up. Look. Now it's cooked. Okay. And there's no butter on the pan. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det vil gå i aften. David koncentrerer sig ikke. Han er her ikke. Så det går hele tiden galt. Please, thank you. Does this look like yesterday? No. Okay. If you know it don't look like yesterday, why do you do it? Det går jo ikke, det her. Om David må lave alle retterne en gang til. All of them in correct order. Until we're back. Imens øver jeg menukortet med Jack. The mushroom soup is served with bread. So served in a bread. In the bread, yeah, in the bread. I almost forgot it, that name of that fish. Relax. From the beginning. All right, it's a Polish ravioli with. I almost forgot that thing, that spice. 1 second. Okay. Okay. Do me a favor. Yeah. You go out the door. Yeah. And you yell as loud as you can. And you come back and then you're relaxed. Okay? Good. Let's scream. Yeah, scream. So you get... Did you get it all out? Yeah. What do you have on the card? It's a Sandra, the mushrooms, and the Polish Vincent vodka sauce. Nice. Yeah. The beef, served hot green bean salad. And the most important for us, the most on the top, is the Vincent with beetroot and wet red currant. Yes. And allspice. Jack kan godt menukortet, men er mine drenge virkelig klar til i aften? Jeg håber det i hvert fald. The fish is raw. It's sushi. Try and eat. This is what the guests have. Do you like? No. Okay. Nu har han fået en angst for at stege tingene for meget, fordi det var problemet før. Så nu har han gået i den anden grøft. More berries, more coriander. Watch out, they don't break too much. But this is better than before. The presentation, much better. But the cooking bit, not good. David har ikke ramt plet med en eneste af retterne. I aften kommer gæsterne fra den polske ambassade, og de kender rigtig mange polakker i Danmark. Så hvis han serverer rå fisk til dem, jamen, så kan de lige så godt dreje nøglen om. Og nu begynder gæsterne at dukke op. David sender de første retter afsted, men han har glemt noget, så jeg er nødt til at stoppe dem. Okay. Okay. En usikker start for David. Han skal virkelig op sig, hvis det her skal lykkes. No, parsley. Are they the same? Little bit more. A little bit. De næste retter går nogenlunde. Men jeg ved ikke, om David kan klare presset, når restauranten er fyldt. Og nu har gæsterne fra den polske ambassade sat sig til bords. How are you feeling? Good. Good? Nervous.
Jack, did you tell her it was the embassy? No. It's important too. All right. But he should learn it, so it doesn't matter what kind of guests. Exactly. De vigtige gæster for den polske ambassade kender jo alt til polsk mad. Så det er spændende, hvad de siger til det. Den er super. Den smager rigtig polsk. Nice. Og du ved, polsk mad er verdens bedste. Det var nogle meget velsmagende retter. Servering var på et niveau, hvor jeg blev meget overrasket. Den er jo højere end det danske niveau. Så er det vildsvin ravioli. Til min store overraskelse, så har han genfundet sine kræfter. Bare rundt som en anden kolibri. Du smager han også. De overrasker mig lidt. Det må jeg indrømme. De har hævet niveauet. So main courses? Yes, sir. Cheers. Dejlig polsk mad, serveret på en super lækker måde. Det har jeg ikke set før. Og kødet, det var rigtig lækkert, og desserten, det var en god oplevelse. That's all for you. Enjoy your meal. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Han har taget en eller anden wunderpille. No, listen. For some wild reason, all of a sudden, you start understanding. Where did it come from? I don't know. And also you, Jack. And you did really good as a team. And that's good. You came together. But never forget the simple rules I've given you. Huh? So congratulations. Huh? Thanks. It was good, huh? Yeah. It's really good in 5 days. I see big changes in our restaurant. It's not big, a huge one. It's first 2 days I'm crying because I'm very sad, yeah. Many critics words to me. Maybe it's stupid, but now I'm crying because I'm happy. Hold da op en udvikling. Lige pludselig så var der krudt i røven på dem alle sammen. David specielt. Jeg ved ikke, hvor ham jeg har mødt hele ugen, han er henne. Fordi det var en ny David. Han mærkede, han duftede, han smagte, han følte. I aften, der var han kok. For restauranten betyder det, at vi kan levere det udtryk polsk køkken, som vi har lovet. From my point, it's good to work here again. Hvis de kan fortsætte med det her, så har de en lille chance for at overleve. Men de skal give den gas hver dag. Hallo. Hi, just a second, okay? Nu har han ikke engang tid til at tale med mig. Det er ikke champignon mere. Yeah, I'm a little bit nervous. I forgot that green. Det er godt. Det kan jeg godt. This is your chance. Didn't you learn anything? For et par uger siden besøgte jeg restaurant Vicente, som havde fugle i højtalerne. Han har mekaniske husdyr. Muggen og uspiselig mad i køleskabene. Det er jo klamt. Ejeren vidste ikke, hvad der egentlig foregik i restauranten. Men til sidst overraskede de mig. Kokken begyndte at tilberede maden med følelse og var som en kolibri i køkkenet. Den er super. Den smager rigtig polsk. Nu er jeg vendt tilbage for at se, om det bare var en enlig svale. De har beholdt menuen. Hello. Hi, just a second, okay? How are you doing? I'm fine. You're busy. Yeah, a little bit. How's it been going? Hold da op. Nu har han ikke engang tid til at tale med mig. Han har ikke tid til at kigge på mig. Have there been guests? Yeah. You know what? I'll come back. I'll go and eat something. Okay. Okay? Okay. Or you could tell me what's on the card. We have 3 starters. Yes. Choose between 2 starters. Selection of Polish sausages, example. And ravioli and mushroom soup for the main course. My proposition is Sandra. I think I'll have the soup. Yeah. And I follow your suggestion with the fish. All right. Hold da op. En energi, der er.
Jack, han farer rundt og kan tingene. Og David derude, han har slet ikke tid til at snakke, fordi han laver mad. Hvad fanden er der sket? How are you doing? I'm happy because the guests leaving our restaurant very happy. So I'm so sorry, but No, it's okay. You're busy. De er rent faktisk bekymrede på gæstens vegne med, at det skal gå stærkt. Det er dejligt. We change a little bit soup. Yeah, it's not a champignon. It's in Danish it's Karl Johansen. Yeah, I'm a little bit nervous now. If Boo don't accept my kind of soup, this is from Boo. Det smager som en ribena, der er parret med Sprite og så varmet op. And I'm waiting for opinion, okay, when you eat. Thank you. Okay? Det er ikke champignon mere. Det smager rigtig godt. Den svampesuppe. Enkelt, lige til. Polsk mad er rigtig dejligt, og jeg er ikke så god til at spise fisk normalt, så det tænkte jeg, det skal jeg prøve at gøre, og det var en udsøgt oplevelse. The Boo ordered the standard, the fish, to test me a little bit, because I have some problem to prepare too fresh to wrap. Probably it's my now or never, yeah. Explain the dish for me. So this is Sandra with the mushrooms, onion, and the French, because they changed from. I forgot the green. What's the sauce? The vodka sauce, of course. Jack er noget nervøs. Jeg håber, David er mere sikker, når han tilbereder maden. Spot on. Spot on. Det er præcis som jeg lærte ham det. Man kan se, at fisken stadig er blank. Den er ikke dræbt. Men samtidig så er det heller ikke sushi. Maden smager virkelig godt, så jeg vil tage lidt gas på dem. Det er en overraskelse for det. Det er godt. Det kan jeg godt. Men jeg synes, vi skal gå derud. The soup was really nice, but the fish. Didn't you learn anything? This is your chance, and you made it. You made it. It was a really good dish. Yeah. Look, I'm all sweat. In the category that you are in, it was really nice. Lovely soup. The fish, it was fresh. I couldn't put a finger on it. So you're on the right path. You're moving forward. Congratulations, huh? Thanks. Ja. Hvad er der at sige? Det var rigtig dejligt at komme her igen. Hvis de fortsætter sådan der, så tror jeg faktisk, de kan få en succes. Længere er den faktisk ikke. Hvis du vil se nogle af mine opskrifter, kan du klikke ind på tv3.dk. Stop lige begge to, stop! Det går af helvede til for dem derinde. Du skal være den store, du skal være den stærke. Tør, den er dræbt. Bare gå. Farvel, tak. Så fortjener de fandme en lusse. Det synes jeg er klamt, de der. Jeg synes, det er gået af helvede.